ko tong Yesus nasundiho Aso ko ihira Sinudaw kadang ko tong Yesus nasundiho Sanong kaswabon, kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kapagyampay ta kay kasarin kaswabon na bay no. May ta ka patilaw mo sa ti kay sisan dati maya dat sumumbayang. Inarahingan asundo isong kadyan sorga kon si ko tu kano kagwe patilaw mo sa kay sisan dahay di sumumbayang at maya dak kasalimbahan iti kaswabon na bay no. Gisambot isuang ga timpu-timpu demi agaliti nga patilambus kasari ihay dat kanu dat magyampay ikalansanan da o lumisot kawawayaon kan kokoton ng piramutan dahay gisambot ino panday imbulayan dahay nga manahakot panginggiratan pangiwaguhan nagi pamsunudan kumadahay tinasambayang dahay isong rantukan Yesus amen. Kaya sanong kaswabon dat insan pa kumadati puji Tuhan tu kaswabon da bay no. Ano ta kapag yampay kagud mayad kay sisa na sumbayang iswanggot boros sa dusun. Nasala o jam ko. Pukul andasan ko atuang palitin o atuang ko bagay iti bo. Kam otopot kapihom ay ina pwede kasadop nga pukul 2 niya nakarikat ta hititiyonan ti walay tu osado-sado ipamakamundat kalantan gi gisam mo pa din nakarikat kapya mila kapya kamundat lebih kurang mo jam na siyaw tu nakatangkos-tangkos sila timpu dati nga ubas si matugya manangkos di ubas to kad manangkos gi nga nakasuwang na dilat to na di naturo komanda timpu di kaswabon di bay no komanda haron na di hot kagagalan di komanda minangatura timpu mentok ka kaswabon na bay no hopadom miso tulan ko talu hintangan na po dihom tok aruhay na apintanga iti taon no bahin iti tulan no bahin nagi hopod mo di misoot ay tadaw di bahin no jadi muntok dati kung odop katulu-tuluom tok purugag toko tu hopod mo di misoot tadaw di bahin no itinupot ay awayaan dati maya dat panambarasan right ke panatalayanan nga katilong gusto ko dot mangimuay dabilin na panatalayanan maya dot ay susunod pinatumboyo pinawaya di Ellen G. White. Okay. Ilaot kamoyan ani ba dilad kaswabon na bayan tapot kapiyo kapay milaborosan dat kapaylan na to mod nga orahian ako dot ay mamagayat mangimbayat at pangintangan dati right tilo kamondat mangimuay nga inapadanda hit boros kapilo membasa kalau iyatin po nga membaca nga orahyan ako dat ay mangait dati may ti kamondat mangimuay tu iso ibon dari bogi may sakira mandati borasa dat ay ikamoyan dat asikap ilat tamodon ilat panambarsan sa abon na bayno nailan dati dat ina pa'y susunod na kinarahingan maya iti panatalanan nga
pinawaya nagi kadaw maya di Ellen G. White. Iso no poralan dati dot ay mongilo kakito idi tamodon pinawaya kinorohingan maya di siyo nga iti kamuyan dat may toko pagano dit buku rono buat nasihat panatalayanan ukaban dati mandati basawo. Haro kado kayo bukod nasihat panatalayanan. Pengkuro. Haro do kayo ka aiso. Sakirad aiso timpo na pabaynam nakamaju na diti pamagunan to ko. Haro lo masus pod hilat tumali bilom. Ilo ngay nalo kamajuan. Ilo ngay nalo kamajuan do pamagunan ilo mo. Pukul pikir-kirad pukul 9 ni ko sa do pati numangkiad man tadi hiri walay ay tampinay ilad klate korikot nga pukul 2 nakuro to korikoti komun po nga kamajuan kasaro ko pa di tempo di nakatali buat ay piro holy night do ko mamanawd may tamu harapan ko kasup may body mantad do po nang ikilo po nang imantub te ko hingga tawobon te ko hingga no po tumuhon do mo dilo hilo tamparuli te ko hilo kiulu may body pero linaid sanga daw mo mana rumikot kodok po dilo tangaralan oputan kagum mana kosondot ahirit tamu muli iyo dihi kumbaya pondok kodok ahirit dong kombolutan nga mantadat kemajuan pemagunan piro sinadu 400 lebih kilometer oriko tibo gila kemajuan jadi main dati anua itit kasiwatan harati kemajuan aiso piahat daho buku kadati nga romo silat kemajuan pemagunan mayala internet mila takod mengungkap puji Tuhan tu haro nga iso no pohitit ay bungahan dati ti harap yalo kamuyan na kamajuan nga mimbulay na mo tiditit ako pud ulum na kuragya kapitit kamundat penyakit itu ano tumangkiad do matado ko posinto ko mo iho no hot iso mantad dati iharlo pa na sakit to right ko iti mambasa ako numilo mambasa sekira na pod harap papatahakot ranungan megal ko hirig grup WhatsApp to ko harman ha ranungan pagi teko nuno na po'y ranungan man kunod intangan na tigan darim ani baom harandet mo kadit tuduan wi mo nga anaruh nga anaruh hoy man po impunay mamasam ilan po suangam norotihan nulo ka sekiran iya deh haray papatad maya da video intangan ni video haro 2 menit 3 menit hari ko 5 menit sakira pailatan mano paunio i video pailatan na tilo haro na kita nga 3 minute ti video mo ni nga nokodop no bugya mo ilo no ngayon at iho no hum iyo di ako hadi nila dum godopon diri ko kinahuyan no nga mambasa nga ko pudi badari bunga it ruhay msiyo dopi danga daw pia pailatan sakira pailatan makinang ako dit
video nga kodo pi ako itayaan dat yun di harohit mumbal pomono to somodop nga kodo pi nga ihot na pod kapurimanan ko hom miya galidit lumatan hom ingka kana diri ni kamo tidur mati. Jadi gumu dari lot ay bahan iharo pensuang na tulisan rono buat nga mimbulain ti panasakit dati panasakit to malas to kasumo no dumoy pangintang ilat boros-boros kinarahingan isuang no pod ay tindalanan no kaposiyon dati nga itinapoda kaindalanan dat ay panatalanan Christian isuang no kaposiyon dati nga apatut dad irinaday mandati igitay dat agayo monikid toko it atumbayaan nga harada pangintangan dati isuang dat panatalanan Christian ikorohyan dati nagi it kaparagatan dati magakun toko kinorohingan na po nga mamuruan isanganod nuno na po iharo papatumboyo do barakat-barakat di siyo kumadati paingkanagid isuang dat ay titahak ko kinorohingan dit barakat-barakat daw kumadati pensuang natit kahandaman tokod right ko prinsip panatalayanan dadamo ta inapohit pamuhandaman dati right ko prinsip panatalayanan nga minggayo paingkuroh ng kuot ralan da kinorohingan miyampay lisi dit papatumboyo dat buru-buruan dati isuang da kaposiyan dati halipiad inapohit oritan da isuang panatalayanan hindi nga miyagal ko karay titi kamundo kahaharan na pamagunan nga inapadahit painggayo kumantado ay sana ni di nga itinadat kamuyon dat ay tamodon isuang dat karuhanian. Jadi naratian datit gumu igati kamuyon dat ay right ko panatalayanan. Inapay amo na tumalib nga miyagal kay ti kahaharan, iti harata dati, kahaharan na pamagunan. Nuno na po iharo nga inapadahit kainggayo dulod it pentopot kapiyo nga itidat panatalayanan mongigit tot kamuyon da rohani. Inapadihit papaindalan tokad pelayanan kumad ay kinorohingan nga apatut dad iso it okito ipaintalang hinggad irini karahian da kinorohingan da isuang da kaposiyan dati di kanuh tokad papawonsoy akan na pakamuntak ko kinorohingan nga montak na gid isuang da kaposiyan dati papaindalan tokad dit tamodo momonsay dati dat inapadihi rati teko tamodon dat panatalayanan nga asilid iso o tamodon isuang na rohani. Halip yamaya galidi nga ay mononsog kinorohingan kumadati ay siya mononsog dat iyati na po nga papandalan dat panatalayanan kumasiyo teko magakun da kuasa daw papatanduli kumadaw di barakat-barakat dat pinatumboyo dat daw kumadati nga santab na po dit ay insanan niri numan di siyo uludo gisamba iyati na po nga sayra na po ay muhup takod isuang da palayanan miagalit panguludan na kinorohingan
kanu tokod berkat rohani di mabay-labay. Ay so pia kamundat ay dahara kamunamunan sa gilo bogit. Pero no linay dati kapag yung paid isuang dat panambarasan da panatalayanan o gumu na ibilin da panatalayanan hali piad miya galidi nga o konida ko isuot onononsog nga sayra no pad imbulayan dati ay atapot ti kapiad sayra pa indalanon dati nga alumi sa kongo yun lobi pandamantakot isuang dat rohani hingga noretan dati di kasabon kanihab sayra pa pindalan takot ti panatalanan nga ay si kamo yun dat karugian dati suway ko milo nagiborosan dat isa akauntungan dati isuang dat rohani at ako katarimo hidit berkat-berkat titahakidi sa kiranad ay saot piyuhupan dati isuang dat kinarahingan gisa mo atagakan takod nunuday apatut dati dat tarimo. Ikatumbayaan da sayra no pod minsingilo takot ti kamoyon dat ay waya da panatalenan nga harati pasunduran dati da minsingilo iso no pohik tamodon nga itinot nasihat panatalenan pinawaya di hamba kinurahingan Ellen G. White. Okay. Ngon pa borosok dat piro no bukod rono buat kam ako iho kailo. Hinggo hino ka borosok paingkam ka kada ako dako nga uhoto to ako kailo. Do hinggo. Akon ko isuot kamoyan kud it kapakaran kud right to itiod di. Hingga nakaboras sila runuwat ang paingkam ka iho nga ako'y kailo. Ako nan takanupod. Iho takanupod tin o gumita ka dati ay lahan. Nga iso na pahit ay lahan dati miloh tako dat mangimuhay dilat bilin da panatalayanan pinawaya tiyang pakinarahingan Ellen G. White. Iti no mati pagangatan itid kaswabon na bay no? Hinggo dat ihati na po nga unsubon tako dat mangimuay lat bilin pat panatalayanan tay ko mambasa pag kalamahan dati aray ka mambasa miagal doho sayra na po ay mumbala mambasa nga siyodo iso nagya kaswayan ko piyo mo ako siyodo ako no po kasiyodop nga ay so nasumuang natutok. Abasa ikapiyo miagal na putit panambarasan na panatalayanan. Man kuno basawo nuya mambasa ay borsa dusun mambasa ay matugi. Man kuno imuayay nga ay at isa ayat aratian. Duo ay nanda satu paranggan nga natagakan no di kamoyon ulangon no kago hari tongon limo giso mindad ay nga ay numadi kumuha ni di ka sayra ni papalambusan kulod tino tay ko kasuwabon anuan ako'y kinarahingan dat panguhupan. Iyo, di na daw suwang ginawad. Right ko ilo pa na ay iti susunod na panatalayanan dat iti dandog gunoon dati. Humantal ako piya kinarahingan iti. Iho nga ay si pasunduran ko. Ika mo yun dat man pa pasurat-surat nga iri po nga timpo no nga ka. Nga inapadihit hontalan nga harap panguhupan na kinarahingan isuang dat panambarasan panatalanan dat kasuwabon
Mentok padam iri na kapiyo ay korohian ko. Iri naman ko ipindalanon. Ang puji Tuhan tu kapurimanan takay ipanghupan na kinorohingan sa irad. Tapat kapiyad irihot Ginoon dati. O kono ko iti bora sa kinorohingan. Kung bala ko nagid itis pawa ka di na malayo. Antakan na pa di nga tingkatan 5. Ina po hit ay painsikula ko di subject na po nga science. Mambasa na po. Uhot ano po ako ikoy lo. Nga puji Tuhan. Sayra na po din. Mindalan dit ujian. Hartigan di ujian bulanan. Nga tentob na po din nabasa no di nga manimbar kan po do nga mimbulay. Mimbulay na osaraw no nagin dit. Nabasa ko ititihoy ka. Ay maganda agagal ko piyo nga ako na makay kumuyon dat hirid tukado ko iso tay ko ikoduo. Iti boras kinorohingan nga ay muntok dati ikoy lohdot mambasa. Kumuyon na pod karati ka amu ako ni ko iso katangaban dati. Ina po apon tinggalo nga hara ginaw nung mambasa. Hara ginaw nung mambasa. Iri na hikapagulo ka di. Karati ka amo. Iri ni boras ako maduo. Pay kapagulo nga mambasa. Agumo takamatik kay latid ay ikaw mo na mambasad. Ila nga buk-buk nga. Apoy lanam. Mambasa to ko. Kada to kono kondos sa tok harangay perpustakaan. So ngingulod pa ngay ibuk-buk ngay. Kadi papanganak papahara ko nun Zoom. Ni pa hiri background nga iperpustakaan nung so ngingulod o ngalumis so nga ibuk-buk ko pa ingulod dahiri. Apoy lanam ngun ukabay. Ay lanam binoli na to mo. Manahi prinsipot ori ko tatimpo nga o kabani ka. Ako gumuante di ba? Itipiat kitab piya nga iya dito kay. Ato kay kumbalo mong ukab. Haro potambalot tamuhat tot. Ay no kadidi ayat hilod di hoy ka. Hari ayat tot ayat 1 Korintus 29 ayat 14 ka. Nga hiri dagid mo ini pangukab kadihilod peraturan gereja, peraturan jemaat, puing ka kiginaw takon ay tepat kalau bura sisilo nagi peraturan gereja, peraturan jemaat ukaban. Hara sangulun at ipagilitan na kayo minanguhat. Ay hara kadit 1 Korintus pira may ayat pinumanuhat numan siya di uhat to ay. Korintus ko ako di handaman siyo. Nasala dila ayat to dila tu ay so imoti di tiyelo kapiyo ka. Tok iho nga mongilo. Ay topot ti matudi kapiyo ukabay topot kapiyo ay say fasalat yun di. 1 Korintus 46 ko piro hiri di ako di handaman 4 na po dom siyam. Ko po dom siyam hiri di aiso. Ukabay mo atapot kapiyad aiso. Di ati ayat may kudisyo anway di ayat. Kagumuan dati titang Pinay. Haroh pialot book. Haroh pialot ilot apps. Haroh pialo bahan dat nakotikid dati no pag-isesye dati nga tapos tinakod man ko pido ko
basawo ilog. Oh, ay tagal ti mambasad. Mimpun nagadit pukul jam 4:05 na hopadom. Ilo ngay iya kagumani. Oh, putan na kagudit. Dan dusun ilo makinangaw no pati ka. Nga misuway mati pangalaman dati dit sa iradat iyati kapiyo mangintong, mangimuay, orangaw dati. Misuway mati rin. Jadi haroh pia la bacaan dati dat kasiar iswang boros dusun susuhutanan itit boros Malayo susuhutanan na boros dusun nga iho pia kadaw nga kausu bakuna do kayo sekiranya email lang mambasa man dati basawo. Hay anaruh hilo. Sekiranya bulun-bulun na iti bacaan panatalayanan. O ni bahi. Sekiranya opudan nga paingkura ti sangulun dat nakailad inapay ayat nga nasala. Ayat demi ayat haran pay ayatam ukaban. Intangan hila kitab nunuh kamoyan. Ay tiga pudan na sumuno gi. Kuman kuno pada pudan nga ay hari tongo mohi ayat hari tongo onom do paingulud dahiri. Nga no kasurat pagi diri it otopot kapiyo nga intangan no dahom no kala ayat ilo itapot kapiyo. Paingkani kadaw isabat sikul bo. Isabat sikul nga gumu nagay ayat at papinsuraton. Sakira na po idohod pangalaman na rahit ila mambasa. Jadi dikatang kita kindomoy sikula sabat mambasa dit sabat sikul. Alumis namatit awayaan natin din. Son tobi ayat to nakatulis nakasurat tahirim ukaban. Ayat pengka ukaban, ayat pengka ukaban. Ukaban ngay no po iharad diri. O kita ngay nunod nasala iti ayat tadi ya ka. O kita nunam ay sakaitan iti ayat tadi. Tu igay mi mumusedi nga tulo ni bugyari buhari kalau mo kondelo ka daw. Jadi puji Tuhan manto ko it aparagat. Aparagat ay mengukab membasa ilad nasihat panatalayanan kadaw. Nabnunun na po bo tapot kapiyo. Sakirad ay kadi paparalad iso na ayat hindi nga manupod it oratian kapiyo oy-on nandohit iso o sarita daw. Oy-on nando isa sarita nga tapot kapiyo ti kamuyan disiyad pengka. Oratian naging dati it tonsi ikamuyan dit panambarasan hindi. Jadi nasib po to harap tisiaran kanda kago gitu. Kada ko kati nga irinigid montok no po dit ako ilad mambasa teko no di ko kito kinapal pia disaramin mata nga no di ko kito puji Tuhan tu iti no kay mayaan dati titimpo bay no haray kasaritit kasiwatan dati kapag yampay maya iti kay sisan dat niya galiti live streaming irini komon pud misusuhot tagi man ko'y barakat yung katanud to ko po dit iswang ka bora sa Malayo ko tilaw musta ka kagutit iswang ka bora sa dusun haradadit dan urang puti nga mahanta ko po da kagut bora sa urang puti iddaho da panumbayaan muntok da kayo hit kay lang mambasa buta huruf agayon na day kalangadan daw kayo ay koylo padatid mambasa nga muntok ko gidahay koylo mambasa hirinagid itimpo-timpo
minta langget iri ni panasakit te malas. Om ogumu nanti kantob dati itu buru-buruan dati kasibukan dati mandi aku letang anak ay ilo no ngay kontobon dati ti nga sorohon no dati det ilo kadaw nga iso man tadit ralandot rogon demoy panumpalid dati demampai om mangimuay ditit bilin de panatalayanan ilo nang mati kadaw lo om agayo nakapiyahot pangharuhiti komoyon dat ay mangimbayat manumpalid datid ada kapangimuay let bilin de panatalayanan kada to kapoy sa do ihati na po iti handphone dati hinggohot kagayat mambasa kolot bilin de panatalayanan ko mintonggot ongo WhatsApp tay ko mintonggot ongo Facebook ongo YouTube ongo video hinggo kagayat ukabana dati sangkuro kanaro nga ay anaro nagiditit panambarasan iti ilot basawon ka ongo koro nagitulis mano kokoy omongin gayo tok piro ginumo nga sorohon na dati iri na kadaw iso mantadet pangingiapid di pondogon dot mangimbayat dati madumpalid dati dot ato kadando kanod mangimuay di laboras-boras sa kinurahingan kada nagi dati silihod iso ikamuyon dot ay nuridi ralando modok miagal kayo lo kitab agayon mo ti kadaw do panubayaan dat tok ilo no pa kitab nga kausiyodok iho nga kapurimanok ato kay olimon mo gumubasaon no sayra mambasa ka lo kitab siyodok hara nagitambalot tot ay kumbalo po Portugas silod inanam nila ang ako nalawat hiriwalay siya insan kasyom haraduo buku kutid great controversy kasyo nga asal lumimpuno ko mangukab mambasa idi book nga apurimanan ko nakapiyod nga nakurugon kasaho kasyo ata kay insalawon iyati nga sayra na pad imuayan ko pedatim apurimanan to kay ridharatiyan di apurimanan to kay daharahit pangungunsuborogon dat to kada pambasa siyodok ilo no kapit ay kasuayanan ni bo mimpun ka na po minsa tujo ka na din satu jo kodok ima siyodok kayumpo naging siyodok irine kamo yan dat ay orikot na po hitiyod dihot kolomokon man to kana di pa kayo it dugalon isaya haro dugal lo hiti gumo haro dugal gi insan to kating haro dugal nga ay po na kayong bulay nga haray kanta dohot nga pailisok po po na kayong bulay haray ipagilitan ako ahadan nga na dugalon iso na pohot ralandatid mangilagi ti dugalon nga pangkuro asaro ta kong makan asaro makan nga akon kumimbangat haro po akan soro kuri-kuri jadi isuang dot mangimuay to kolot ay nasihat panatalayanan nga bilo to nagigunoon it dan dugalon ay napohot
tiyon lo sebelum masih hidup sebelum buat minsa tuju ko na patila tumingkad lagi ya moy na pangimuhaw ay mangimuhaw putan na ka gumambasa ay na satu paranggan moy na pangarib barapawon ribrapawon putan na kago yun nah haro kasari na paralan dati puji Tuhan magisusuayat aralan natin mangala itit kapuriman dat kodu kantob teko kaimbayat dati dat mangimuay lat boras-boras sa kinarahingan paisuang natin nasihat panatalayanan. Sekiram hantad ko nasuko tadok sukupan nagyata dok sukupan dati tadok moy anda siyodok nga iri nagi kamuyan ko rahit na po kay boras sa kinarahingan ay iri hindi kasuwayan kono gibo sukup yata dok dangadaw siyodok nga kada nagyad it nurid di magapon idit pangungodok membasa ko nga poilatan poingkangay lo kitab poingkang yang membasa apa alay dom kawatung iti kitab mo ituras poingka nagilat handphone poingka atau membasa nasihat panatalayanan puk ang hitimuno nga kasungong biray kada to kanong magapon dit kanta kandat bilad mumused poniodopon ilan nalat isa kadaw panasakit tet ay sapon dati maya dat panambarasan ako sabon na bayan may ilan na po pagangatan dati mangimuay dilat bilin na panatalayanan nga amu orubat iti inapahit panatalayanan nga kadum manimban dati hinggod iyati na po tinga tulun-tulun dit kamoyon na mumuntingkan diri tumanod ang sumambah ta kanagi kinarahingan da suway ikano dat mumusay dati tamaha na padadi kamondat pagangatan katutukan dati pentapot nga osilih ta kadadat ay panakyuhop isuang dat pelayanan kinarahingan di mamagang patit ay tulun-tulun dit na konsadu teko natagak teko apo na katarimo di Yesus sebagai juru selamat gampa masih daw isuang na kaposyon miyampay dalan sanon da sayra no po dat mangimuay takatit bilin na panatalayanan nga kano dat manaha kapangiwaguhan gisambo insanan takano po sayrad monopot takakapiyah dat ay minsingilo da suang da panambarasan idi o makiano takod pangahakan da kinarahingan nga kapuriman takadadat ay iso kagut tindalanan rohani dit o sinondot isuang da kaposiyon dati. Puji Tuhan tu ay ilo na dahi mandati tomodo haro dahi ginawa dati dot aparagat mangimuay om patilambu sa nga haron dahi penguhupan dati isuang kapapendalan di penatalayanan hingga paparikot kamugoton pasimbanon om nagi isoot kapurimanan di wagu dit osanong ang kasinondotan dit pengalaman rohani ang penatalayanan isuang dati ay anaru hiugyagi harap lumisalad man dati ila right ila karay tila kamundat
bekerja sama miuh nga kita kulit panambarasan dati ay alumi seman dati imbulaya da suam ilat kumanda miuh jadi miagalit pahitian ta kanatit panambarasan dat kaswaban na bayno konsikaw kumadati tu kanu tokod nakapagyampay kagu kisam na napupusan dat kaswaban na bayno ang ikalansanan do alumi sa piramutan dati tadaw da suab hari suab hari Jumaat hari Jumaat ke hari Sabat kalihu nga ino dit tadaw hari Jumaat ke hari Sabat da suab puji Tuhan itu iati na po kasari-sarin langadon rikot iti tulanda kano misi sa tokod iswang samayang kinarahingan sundu iswang raja sorga konsikaw tu nakanwi had nakapagyampay nakagpupus ditit kay sisan dat pinagyuhupan iti kumandat bilin na panatalayanan maya dat ay kagu pangahakan pagangatan da kaswabon na bayno pangunsuban da ihay na pom tumilombos sa mangimuay nagi papaindalan da panatalayanan iswang nakapasyendahay tu irini manahakot ay iso kagu kapuri manandawagu inagi kamuyan dat kanu mangigit da rohani dahay asamok osinondat kasari kumadiya kung sikaw nagi kumamakikinongaw tu insanan no payahay nga harakaguhot ay ginawo da sumokadung iswang da panatalayanan nagi halipiad montakot iswang dat kaposin dahay tisam-tisam kung sikaw tu ahakon na hitadaw do bayno iswang katindalanon ingari katandahay nunuhi paburuan dahay nga hara kasari ipamintirungan ng pangupan Tuhan. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati dat kaswaban na bayno kada dati luhad kapiruba ta kakago dat kaswaban na swab. Ya, hari Jumaat yang baik hari ini. Selamat persiapan Sabat. Yesus